ok ở lấy trong này nó bằng period này cap đánh code tôi sắp đáy tịnh nấu bà tịnh nấu model spark 3 sắp xí chỉ môi năng tool android mà thì tool rồi hai thằng em thi bà lấy trong xong rồi model tịnh nấu ấy bà nhưng bà tịnh nấu spark 3 sắp xí máu hay giờ dân trong đánh là code đây năng ARP vì chắc mong ôn chơi rơ nơi vô bị thằng factory reset NSRP bà cho bị lừa máu bà ok chơi lại nó một bốn nó lại đừng nhầm đạm màu bị lừa nữa chuyện là vì thấy chuyện ok bà thì ok máu viên đừng luôn một tiền đi bà một tiềnแบบนี้chán hợp tiềnแบบนี้bông bồn từ rong chạm bạc bắt tôi sắp lót bông bồn từ chụp bạch nơi volume bà volume power ở volume mà sầm lấy mà lăn lưới cho cái đó bông bồn á lăn lăn năng lẹ sẽ lấy cho về chop hay đào đôi mà computer bà bồn lăn năng lẹ sẽ lấy cho về chop hay đào đôi mà computer ok rồi chạm tị đi xa tại nít nhưng thua cả remote bị chị ai chạy tiếp nhưng thua cả remote bị dừng ngay từ căn computer sầm nạp đại cù bàพี่chánคือខ្ញុំធ្វើការ remote ច្រើនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ activate tool បងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានឬក៏បងប្អូនមានបញ្ហាជាប់កូដហើយបងប្អូនត្រូវការឲ្យខ្ញុំចូលទៅដោះពីចម្ងាយជូនបងប្អូនអាចតំណមកកាន់ខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏តាមរយៈ Facebook ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង link ក្រោម description video បាទអូខេឥឡូវបងប្អូនត្រូវរងចាំបាទឥឡូវគាត់កំពុងធ្វើការរៀនចុចអូខេបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនបិទទូរស័ព្ទឲ្យលុតមកបាទហើយគ្រាន់តែចុចនៅប៊ូតុងសំឡេងតម្លើងហើយនឹងទម្លាក់បាទហើយដោតដោយមកកាន់កុំព្យូទ័របាទពេលនេះ tool នឹងកំពុងដំណើរការបាទ tool ចាប់ដើមដំណើរការបងប្អូនគ្រាន់តែលេងដៃទៅបាទបន្ទាប់មកវានឹងមានទា credit បាទដោយសារតែទូរស័ព្ទមួយចំនួនវាត្រូវការ credit ទើបអាចដោះបានអញ្ចឹងនេះវាទា credit បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច credit ហើយវាចាប់ដើមដើរទៅទៀតហើយបាទ Android 14 version ចុងក្រោយបាទអូខេនេះគឺការដោះរបស់យើងទទួលបានជោគជ័យដល់កន្លែងនេះបាទគឺជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកលុយបានហើយបងប្អូនបើកទូរស័ព្ទទៅហើយនិចតាមដំណើរការតាមធម្មតាមកគឺរួចរាល់ហើយបាទពេលនេះពីខ្ញុំបាទឌីសមេងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមចំណាយបងប្អូនបើចង់ activate tool ឬបងប្អូនមានបញ្ហាជាប់កូដបងប្អូនអាចតាក់ទងបានតម្លៃសមរម្យសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តបងប្អូនណាបាទពេលនេះពីខ្ញុំបាទឌីសមេងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ